God gave me a song I will sing for the rest of my life. Ndaramukije mwese muri kamera televiziyo Hitaje ndabakaze mu kiganiro cy'umutumire ndabashimira cyane kubona mwahisemo kurikana ino televiziyo ihari ku bwanyu kugira ngo yubake ubuzima bwanyu ibafasha muri hose kugira ngo umuntu wese ahari ashobore kumenya ubwonko bw'Imana cyangwa icimviro cy'Imana ku buzima bwiwe. Uyu munsi tuzakuyaga kuri teme idasanzwe cyane cyane rwa kusanga bwibazako mbese n'abavyeyi bakabyibazako ijanye n'urukundo. Ndafise umutumire adasanzwe kutuyagirako tumaze gukora ibiganiro aho abantu benshi nizera ko bizobana bibafasha n'ikinyene kizobafasha aho bari hose. Rero nashaka ndamuhe umwanya yidondora kwa dukurikirana. Murakoze cyane, nitwa Desire Habyarimana, ndi umupapa mfite umudamu n'abana babiri, mwene so muri Kristo Yesu. Murakoze cyane, turabahaye ikaze muri kiganiro cy'uno munsi aho tukiyaga kujyanye n'urukundo. Murakoze cyane. Bavuze ko ufise umudamu n'abana. Mu mwagize mariage ryari? Hashize imyaka 18. 27 z'ukwindwi muri 2004. Uba muramaze igihe mu rugo. Yego. Bujyanye ko kuyaga kujyanye n'urukundo byaraboroheye kwinjira muri rukundo. Nibaza ko nagenda kimwe byigeze byoroha haba vuba cyangwa n'abakera nabo kimwe mu bintu bigoye n'amahitamo yo guhitamwo uwo muzabana ubuzima bwose ni kimwe mu bintu nzi ko bikomera. Muganizira ko cyo muri kiganiro cy'uno munsi zo gufasha benshi kugira ngo bashobore kumenya ukuntu bazohitamo neza. Yego, nico gitumye turi hano. Murakoze cyane gose. Niga pastor. Imana ihora yongera abantu ubuzima uko bukeye ko bwije tukumva bamwe bahimbaje anniversaire yabo igihe bavukiye. Mbega Imana ikongeye igihe nk'ico onye ku muntu abayongeye ico gihe cyo kubaho bisigura iki? Anniversaire ni nziza kubaho ubuzima nubwo kunezerererwa. Ariko cyane cyane iyo ukora ico waremewe. Kubaho utarimo gupfusha umwanya wawe ubusa. Ukora iyo tuvuze ico waremewe ntibumve kuba pasteur gusa. Ahubwo no kuba umuyobozi mwiza mu gihugu, guserva societe ukagira icuha abagukikije. Hanyuma ukazasoza urugendo rwawe uvuga ati hari umuntu w'umugabo yabayeho. Yego. Bakavuga ati uyu muntu mu gihe ciwe hari ico yamariye isi uwo munsi. Nyene baza kwico nico gikuru gikwiye gutuma umuntu yizihiza cyangwa se anezerererwa afite ubuzima. Yishimira kubaho. Murakoze cyane. Tuvugane ku byerekeye iby'urukundo. Imbere yuko twinjira ahantu tuvuga ati umuntu yohitamo gute, mbega iyo bavuze urugo umuntu yotahura iki? Urugo ni ihuriro ry'abantu, umugabo, umugore, abana n'abandi. Hanyuma n'ahantu Imana yashizeho kugira ngo abantu bagwire. Kandi bahabonere ibintu byose navuga ko bitanga ubumuntu. Agaciro, umunezero, amahoro, kwigirira icizere, kubaho udafite ubwoba bw'ejo hazaza. Kuzaba umugabo umuntu abikura mu muryango, kuzaba umugore mwiza biva mu muryango, kuba umutegetsi mwiza biva mu muryango, kuba umupastor mwiza biva muri famille. N'ahantu Imana ni institution Imana yashizeho kugira ngo abantu bahabonera ibintu byose byiza byazatuma nabo babasha kubaka imiryango myiza. None igihe cyose Imana yaduhibiye tubaho mu buzima bwacu, bavuze urugo ko ari ihuriro usanga ari mu papa, mama, abana, mbese ngaho hakavamo n'abantu batwara ibihugu, abapastori, abantu bakora ama business, ku muntu wese mu karere Imana imuhamagariramu. None umuntu mu buzima bayeho nibiringo kanaka, none nibyari haba hageze ko umuntu ahitamwo azobana. Ni igihe hageze nyine. Urabona kimwe mu bintu bizana gukomereka kw'amarangamutima n'igihe umuntu akinishije kwinjira mu rukundo hataragera. Umuntu atangiye ageze mu 9 nibwo acinjira muri adolescence, ahise atangira gushaka inkumi cyangwa gushaka gukundana n'abahungu. Ndabizi ko bizokomeretsa umutima wawe. Burya bose bajya barakomereka cyane. Twebwe hari hakurya babyita gutera akadobo. Iyo bagukubise inyuma
ndabizi ko kuko ico gihe umuntu yinjira mu rukundo n'umutima wose nta reserve, nta n'umuntu aba yarakwigishije ko ushobora gukomerekera muri byo. Hanyuma iyo bitageze ku ntego, hantu washoye wemvestije amarangamutima yose, uhavana igikomere kidakira giteye ubwoba. None ko numva ko usanga abana benshi bashaka kwinjira mu rukundo bari muri secondaire, ari abakobwa canke abahungu bakifuza bakundana canke bagendana, byaba biva kuki? Niko biremye. Umuhungu wese yiyumva neza yari mu bakobwa, umukobwa yiyumva neza afite umuhungu. Urabizi ko nibwo abemva afite umutekano, afite agaciro, cyangwa se yumva ko akunzwe. Cyane ko n'abavyeyi bamwe na bamwe ntaba nubwo yarabwiye umwana we ko ari mwiza, hari ibintu akenera mu bandi bantu yenda atabonye mu muryango. None nibihe bintu umuntu yakorera ko imbere kwinjira mu rukundo? Reka nsubire inyuma ho gatoya. Igihe ciza kuri nge cyo kwinjira mu rukundo ni igihe witeguye mu bice bitatu: mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Ukaba utagiye gukinisha amarangamutima y'undi muntu. Urabona muri iki gihe ca digitale, umuntu ajya kuri WhatsApp nijoro agaselekisiona nk'abakobwa 5, bose akabohereza agatima kavuza induru. Buri mukobwa wese akagiye yumva ari we, kandi hari abandi 5 yabibwiye. Kera umuntu yaragenda bakamutekera inkoko, akagiye yumva nyene bakamwakira nk'umukwe, kumbe yenda afite n'abandi 2 ku ruhande. Abakobwa baravuga ati nukubagarira yose ntunziri izokwera imbere y'ayandi, agafata abahungu nka 3. Ibi bintu nibaza ko ari bibi, ngewe navyita icaha, ndetse ni n'ubugome gukinisha amarangamutima y'umuntu, ukamwinjiza ahantu uzi ko nta kizovamo, ubu mwishe. Uba wishe ubuzima bwose buzokurikiraho. Igihe ciza rero cyo kwinjira mu rukundo ni igihe uvuga ati vraiment harageze ko ndongora, cyangwa harageze ko ndongorwa. Hari imyaka ivugwa na leta, hari n'imyaka tuba tubona ko ikwiriye mu by'ukuri. Hanyuma nukuba umuntu yarahindutse neza muri ibyo bice bitatu navuze, akaba atagiye gukinisha amarangamutima, ahubwo yiteguye kubaka urugo, yiteguye responsibility, yumva ko azaba umugabo cyangwa se azaba umugore. Ico ni ikintu, iyo myaka niyo nibaza. Hari ivugwa n'itegeko, hakabaho niyo tubona nyene umuntu avuga ati vraiment nditeguye. Hanyuma ibyo agomba kuba yujuje rero, urugo rwakirwa mu bice bitatu: rwakirwa mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Akenshi abahungu abavuga ati ariko ubundi ninde mukobwa nzemera, ninde mukobwa nakwemera ko tubana. Ahubwo ukwiye kwibaza ngo ninde yanyemera nkurikije ukuntu nubatse nabi. Niba utari umuhungu uri responsable, ahubwo ninde azokwemera, uzubaka urugo rumeze gute? Hano umuntu wese akwiye kugira imyiteguro ku ruhande rwiwe. Umukobwa ukibaza ngo umugore w'umurundi w'umukristo afise indero yo mu muryango, yaba kwije ibiki kugira ngo yubake urugo? Umugabo azavamwe umugabo mwiza nibiki yaba yujuje? Hanyuma kimwe mu bintu bisenyura ingo ku kigero kiri hejuru ni ugutungana intoke. Ntiyangiriye gutya, ntiyangiriye gutya, nkaho mu rugo ugiye guhabwa aho gutagiye witeguye gutanga. Iyo rero wubatse neza mu gice cyawe, mu mwemu, mu bugingo no mu mubiri. Ngewe iyo abahungu baje kumbwira ko bagiye gutangira projet y'ubukwe, ico mubaza cambere suko afite inkwano. Nta nubwo mubaza amashuri yize, nta nubwo mubaza ibindi. Cambere mubaza wakiriye Kristo mwami n'umukiza. Nge niho nshingira. Nico kintu cambere mubaza. Yego. Hanyuma Kristo mubanye gute? Kuko niba warananiye Imana n'umugore uzomunanira. Niba ubanye nabi n'Imana na mugenzi wawe uzamubanira nabi. Uvuga ko abantu bose batabanye neza n'Imana abo ntibakwiye kurongora? Oya, bakwiye kurongora. Ushobora kuba utabanye neza n'Imana ariko ufise indero y'ikirundi. Kuko ahe n'igihe ubanye neza n'Imana yo kutararezwa. Donc nta ndero ugira. Kandi urugo si igikorwa cy'impwemu gusa, ni igikorwa cy'impwemu gikorerwa mu mubiri. Rero ibyo bice byose bikwiye kuba byubatse neza. Byibuze niba utanakijijwe ube basura ufite urupfasoni, utuzuye kwikunda, utari umuntu ari aggressif, uzuye umujinya,
bimugora kubana n'abandi kuko niba unanirwa kubana n'inshuti zawe wenda imwe ku ishure cyangwa mu kazi, niba ku kazi ugenda bakimyoza ntugire ngo uzoshobora umugore n'abana, ukwiye kuba wubatse neza. Ngewe rero kubera impamvu mpera ku bukristo nuko urugo rwatangiwe n'Imana mu ngobyi ya Edeni, kandi Bibiliya avuga ngo Uwiteka iyo atari we yubaka abubaka baruhira ubusa. Kimwe mu bintu bitera umuruho mu rugo ni ukubaho nta Mana ihari. Byibuze mugenzi we akaba adafite n'Imana atinya base, niba adatinya ababyeyi ntatinye n'Imana uzamushoboza iki? Rero icambere ndeba ni ukwibaza uyu muntu yahuye n'Imana. Mbese abasore n'abakobwa nagiye mbabwira ibintu bashingiraho mu gufiyansa. Uzafiyansa umuntu muhuje kwizera, ikindi ubuzima bwanyu bushingiye ku ijambo ry'Imana, mwembi mwarakijijwe, ikindi munahuje umwuka, kuko ushobora gutwara umuntu ugasanga we yizerera mu kuraguza amafaranga muzoyamarira ku bapfumu. Kubera aka karere karimo kujya kubaza cyane ku bapfumu, hari abantu niyagwa y'igicurane yumva ko hambere bamuroze ibintu bimeze, hari imiryango igira imyizerere imeze gutyo. Hanyuma ikindi ni ukuba uwo muntu yubatse ubusabane, intimite ye n'Imana. Nubona umuntu mumaranye umwaka muri fiyansaye atakubwira ati nasomye ijambo ry'Imana, birababaje kuba umuntu ashobora kumara amasaha menshi ku mupira adashobora kuganira n'umugore we basi iminota 30. Niba atubatse communication yiwe neza n'Imana no gukominikana mugenzi we bizomugora. Ikindi ni uko uri siri ko Imana ariyo yabahuje. Hanyuma akenshi abasore iyo monjije nti waramweretswe, waramurose, baramuguhanuriye, mwahuye atavuga ati Imana yavuganye nanjye. Niba Imana itavugana nawe mu bindi izavugana n'abageze kurongora. Kenshi nizo bavuga kenshi ngo Imana yambwiye muri hageze kuguhitamo. Noneho kibazo ukuntu imubwira bigapfa n'undi bigapfa, igahora bihindagurika, ukabona ari ibibazo. Rero nibaza ko reka mbabwire ikimenyetso kimwe noneho kidashingiye kuri ibyo byose, basuzobane n'ukunda. Ico kirahagije bitasabye ngo urumurokore cyangwa nturi we, byibuze uzabane n'ukunda. Ntuzakora ikosa mu buzima yo kubana n'umuntu udakunda, wazabyicuza ubuzima bwose. Kuko urukundo nibwo gubaka. Kandi barashobora kuvuga ati je none ko bamvugishijwe ko none aho ntamwiyumvamo, aho ntamukunda. Uzahiturekera. Ntuzatere indi ntambwe nimwe mu gihe urukundo rutaruzura umutima wawe. Urukundo nibwo gubaka. Urabiha umwanya. Ego. Urabiha umwanya ukabitekerezaho, ukumva ko ufite urukundo rwakwihanganira byose, rurenza ko muri byose, mbese ruzabasha gukomezanya n'urugendo rw'urugo. Ico ni igice kimwe kimwemo. Igice cya kabiri harimo ibintu bine. Harimo ubwenge, amarangamutima, amahitamo na kamere. Nukwibaza ngo umuntu tugiye kubana ni umuntu ushira imbaraga mu guhinduka ku ngeso. Twese dufite kote positive ni negative. Ariko byibuze mbabajwe nuko meze gutyo. Nshira ingufu mu guhinduka. Kuko hari ibintu bivugwa ngo niko zubakwa. Umuntu arakubitwa, bamuca inyuma, ntazi umutungo, nta kintu na kimwe, niko zubakwa. Niko zubakwa ubu nibaza ko no kuyitondera. Kubera ko nagiye mbwira ko abadukurikiye igipolisi kiri maso. Ntabwo uzakubita umugore nk'inzoka ngo niko zubakwa, bazagufunga. None ko abakira bavuga ati niko zubakwa ntaceka tubandanye bukene. Ariko ntungire ngo nabo biyo bari banezerewe. Nuko amategeko atari bwabe menshi, ariko ntabwo byari byiza. Umuntu yabaho bikarangira yiyahuye cyangwa agakora ibindi bintu. Uzasanga barabigira ibanga, ariko bavuga ati muri bariya bana harimo umwana atari uw'umugabo. Utekereza ko umugore yabaga agiye gushaka iki, affection yabuze, wenda hari uwamubwiye neza, bikarangira baryamanye. Rero bisaba ngo urebe ngo uyu muntu ni umuntu uhinduka. Gukora amakosa, twese turabanya amakosa, ariko byibuze ushiramo imbaraga mu guhinduka. Ntuhora mu makosa amwe.
hano impamvu ndiho ndavuga ibi ni ukugira ngo urubyiruko rudukurikiye bumve ko fiyansaye ikwiye kurenga ko mwifotoje, ikarenga ko mwasangiye, ikarenga ko ukiga gusoma hagati y'imirongo, ukibaza umuntu tugiye kubana n'indi. Ikindi ni ukwibaza ntafite ibikomere. Nta bantu urabona batwenga ari uko bibagiwe. Nibaze utwaye umugabo, ubundi iyo muri fiyansaye urukundo ruba ari 100%, ariko iyo mubanye kubera udukosa wagiye ubona ruragabanuka. Ibaze rero none hari umuntu udakominika, udatwenga, ugutwaza igitugu. Kuko mu rukundo hari igihe birenga biba bitari urukundo, bikaba kugutwaza igitugu. Ukwiye kwibaza uyu muntu ntafite amarangamutima akomeretse. Amfite hari ibintu dukwiye kumenya. Fiyansaye ni uwo mwanya wo kumenya yavutse ate, yarezwe nande, nubuhe buzima yabayeho, niki kimunezeza, niki kimubabaza, agira yahe marangamutima, ni gute akontorora umujinya we, yarakaye bimara igihe kingana gute, nigiki ni uruhe rurimi rwe rw'urukundo. Ibyo bintu byose ukwiye kubimenya hakiri kare. Hanyuma mu mubiri ho niyo mpamvu habaho inkwano, no kugira ngo ugire umugisha wa kivyeyi. Harimo isezerano musezerana muri babiri, harimo umuhamagaro ni ugukura iwanyu, barakwishuriye amashuri bakoze ibintu byose ukabasezera. Hanyuma na intimite iva mu nyene mu kuryamana. Ikindi gikomeye nagira mvuge mu mubiri ni responsibility. Uyu muntu mugiye kubana hari ibintu bijya bintangaza. Ni gute umuhungu agura suppress y'ibihumbi 30, hanyuma akajya kubwira ko adafite ayarasi, akaba afite telefone y'ibihumbi 300, akakubwira ko yabuze umutahe. Ni ikibazo cyo kutamenya ibibanza n'ibiheruka. Uramutse ufashe ukoze projet y'ibyo bihumbi 300 washaka kugura telefone, wazaba umukire. Ariko unezezwa n'ibyako kanya, ujya nk'uzopfejo, ntutekereza kuri ejo hazaza, ntushobora kwizigama gusevinga na dukeya. Urumva haba arimo ikibazo. No kwibaza ngo umuntu tugiye kubana n'umuntu azabasha responsibility, azaba papa mwiza, azaba umuntu utanga byose, azaba umuntu ushobora kurinda amarangamutima yanjye. Ni umuntu we ubwaho azi kwirinda. Atahasanga api, akoresha umwanya wiwe gute, utuntu nka bene utwo. Ni umuntu ushobora kwakira undi muntu mu buzima bwe. Ibi bintu uramutse witondeye utuntu twose mvuze, wamenya niba fiyansaye rimwe ari ukuri cyangwa ukwiye gukizwa n'amaguru. None nibihe bintu bitihe kuko duhariye duhatona abantu bavuga ati Imana yambwiye cyangwa bagiye muri relation ugasanga bayivuyemo ko yera. Cyangwa nibaza none nibihe bintu bitihenda byo tuma umuntu akundanye n'ubundi avuga ati ahade sinihenze kwera. Icambere reka ndezime ibyo navuze kuko nibyo navuze birimo. Icambere nuko barakijijwe kandi Yesu yaravuze ngo muzobamenyera kumbuto kubyo bama. Ibyo bama ibintu byose nshobora kubyigana, ariko imbuto ntiwoziga ziza ari uko wakijijwe. Hanyuma icya kabiri ni kijyanye n'urukundo. Yesu aragukunda. Donc iyo tuvuze ngo aragukunda ni ukugukunda bikunyuze, bikugera ku mutima, ukavuga ati vraiment uyu muntu nkurikije urukundo, uko atanga urukundo nuko agwakira, dushobora kubana. Hanyuma icya gatatu ni ukuba ari umuntu ari responsable, azishagiye gukora. Kuko akenshi urugo turagwitiranye. Iyo abantu bashaka gukora sex bihoraho ahita yumva yarongora, ariko nagerayo bazamubaza y'ubukode n'ayamakara ibintu bya bindi byose, ahite agira depression kubera ko ntiyaje abyitegura. Ibyo bitatu byaba bihagije, ntabwo byihenda. None nike kibanza c'ishengero n'umuryango muvyo kiguhitamo ko umuntu bega ishengero yavyinjira mu camuryango? Bombi n'umuryango. Umuryango wa mbere aho tuvuka n'umuryango, n'ishengero n'undi muryango. Hanyuma nagira ngo mbwira abadukurikiye, bamwe na bamwe bagize ibyago byo kutabona ibihagije mu muryango byamugira umugore muzima cyangwa umugabo muzima. Warezwe na papa udatanga urukundo kuko nawe ntiyaruhawe, nawe utanga ico adafite. Mu rusengero rero hari ahantu tugirira amahirwe ya kabiri yo gukosora ibyo ibitarabaye mu muryango. Hanyuma ishengera cyane rijuwa n'ibijyanye n'impwemu n'umugisha no kumenya ubuzima bukurikiyeho. Umuryango niho tuba twarakuye ibya mbere by'ibanze bizatuma
kubaka urugo rwiza. Aba bantu bombi ntabo kwiye kuburamo, waba umuryango usanzwe byabishengera. None nkuno munsi umva umaze imyaka 18 hubatse rwawe, ntawe Imana yo gusubiza aho hantu ho guhitamo hakera ukiri mutoyi, niki kintu uvuga ati kino kintu vraiment no gikorera ko cyane gose imbere ko mpitamo? Imbere yuko mpitamo nagira ngo abadukurikiye barasomye Bibiliya, bazasoma inkuru iri mu itangiriro ya Eliezer ajya gusabira umugeni Isaka. Hari intambwe zitihendukiye gutera. Yagiye gusabira Isaka, aramubwira ngo uzajye mu muryango w'iwacu, ntuzajye gusabira umuhungu wanjye, niko Abrahamu yabwiye Eliezer, uzajye gusabira Isaka mu bwoko bw'iwacu. Icambere ukwiye gutekereza nuko udakwiye gutwagwa n'umuntu mudahuje kwizera, kuko Yesu yaravuze ngo umuco n'umwijima ntibibana. Umva umukristo n'umupagani ntibishoboka, ntabasha ntibishoboka ibyo bintu, ibyo ntibishoboka. Hanyuma icya kabiri, kandi avuga ngo arashaka gukizwa, isi twe dutanga agakiza, Imana igatanga igihe ishakiye. Icyo nzi gusa nubikora uzaruha, bizakuzanira ibikuruhisha byinshi. Hanyuma ageze ku iriba yarapfukamye arasenga, kubera ko Imana niyo yonyine izi umugabo mwiza, ni nayo izi umugore mwiza. Nushingira ku nzobe, kuri taye, kuri diplome, ku muryango n'ibindi, ushobora kumikwa, ushobora kutabona result positive nk'iyo wifuza, kubera ko diplome ishobora gutinda kubona akazi. Ubwo bwiza umubonana nabyara akagisombe ashobora kuba kuba gatatu. Uwo muryango ushobora kutakwitaho. Ntekereza ko ukwiye icambere gushaka mu bakristo, icya kabiri ni ukuyoboza Imana inzira, kuko nizi ukuri. Icya gatatu ngo yarasenze aravuga ngo umukobwa ari buze akemera kumpa amazi agaha n'ingamiya zanjye, ndamenya ko ari utoranyije. Abakobwa bose abasaba amazi, ni cya gihe ugenda urambagiza ninde yaza. Hanyuma Rebeka yemera guha amazi Eliezer aha n'ingamiya. Ingamiya inywa litiro zirenze 10, kandi yari afite ingamiya nyinshi. Iriba ryapima metero hafi 100. Urumva umwete yakoranye ukungana kugira ngo icyo gihe ni observation avec attention. No kwibaza ngo uyu muntu ubundi imbere yuko yipronounce kavuga ngo ndashaka kuzambera umugore cyangwa nkwemere kuzaba umugabo, ukwiye kuba warafashe umwanya wo kwiga ingeso. Buke ugakurikirana yabyawe nande, yarezwe ate, nibihe bimunezeza, yakomerekejwe n'iki bwo buzima. Iyo ni etape ya fiançailles. Hanyuma ikindi cyari igihe cyo mu muryango, aho mu muryango babajije Rebeka ati uremera kujyana n'uyu mugabo, reka twumvire imuva mu kanwa. Umugisha wa kibyeyi ni ikintu cy'ingenzi. Reka mbwira abantu badukurikiye, hari abantu nka batatu ukwiye kwereka umufiance wawe. Uwa mbere ni umuvyeyi ukurera, abavyeyi bawe cyangwa abakurera mu rugo. Uwa kabiri ni pasiteri wawe, uwa gatatu ni inshuti itagufitiye ishari. Uzi ko ari igihe bamubona ukavuga ati yo sha uzaruha tu, kandi ntibamuzi, nibwo bwa mbere bamubonye. Hari n'igihe bavuga ati uyu muntu azava nk'umugore cyangwa azava nk'umugabo. Nubona uri dakoro nabo bose uzashima Imana. Yenda umwe ashobora kuvamo, wenda ufite umuvyeyi udakijije, ashobora kutabiha umugisha yenda kubera ko wenda hari ikibazo cy'ubwoko ntikirahera, ibibazo imiryango yagiranye bishobora kuba birimo, ariko mu by'ukuri hari abantu byibuze bakwiye kumenya uwo muntu mugiye kubana. Ibyo bintu nibaza ko akenshi bitihenda. Murakoze cyane. Rero umwanya uri kuraturega, turabashimiye cyane kuri kino kiganiro cyiza muduhaye. Imbere ko turangiza sinzi ko ari akajambo kanyuma office uje turangiza ikiganiro. Nagira ngo mbwire abadukurikiye ku rugo rwiza rubaho, ariko urugo rurategurwa. Uritegura ubwawe, hanyuma ugategura n'urugo ugiye kubaka. Murakoze cyane, turabashimiye cyane ku byimbo byiza muhije gutanga. Murafite byinshi byo kuvuga, ndizera ko mubikunze, munyemerera ko ikindi gihe nabatume tuzobandanye tuyakuri no bintu. Murakoze cyane. Murakoze na mwebwe. Ndashimiye cyane wese ka televiziyo Hitaje, uri umusore, uri inkumi, eka mushakwa uri umuvyeyi canke urongo ishengero kanaka. Ndizera ko bice muri kino kiganiro cuno munsi
hari ibintu bitari bike mwashoboye kwakira ku bijyanye n'ibijyanye n'urukundo, ukuntu umuntu yohitamwo ivyo yoraba n'ukuntu umuntu yovyigenzamwo. Rero murakoze cyane, naho utamuka ikindi kiganiro aho umukozi w'Imana azona twagura twande dutahura byinshi cyane. Mugira amahoro y'Imana mu miryango yanyu, mu mitima yanyu, naho muri hose. God gave me a song I will sing for the rest of my life.